ye no na so ye nyina ye be ye ne saa ne de ba koye aye ama bibia atimi akoye dia na kire se wo man no ye be kon kan ne atumpon pa nanso saa bredi ye gina mu ewo Ayawaso East abato mpeso ane so nena ebra won mo mra se bedwane a wogina mde ma won yewura na ze ture mahama woto aya no monse do na mpani hyehye sene Ghana mamra bra wotintim no afi apem ahankron aduokron mienu 1992 wotintim ye no na ekire se mra se bedwane bi wote akonwa so na woto aya no monse do bra wote akonwa so saa no a ewo se yesan ekwa abato no so ewo saa abato mpeso ya ne nkoa so na wono san di yi anamusini edekwesi wo manan ewo mra sebedwam san se abato mpeso ya bia eyenhye ede ma saa abato mpeso ya no se wenya anamusini a wobetimi aka bidi ama wom wobegina wo manamu ewo Ghana emrahye ebedwa efie ho ewo man Ghana mu eye Ghana ya mamrate mpon no wono na eka ena emra bia wo Ghana ha no ne kase enuru amamra no aye yusuo no it is our supreme rules and laws a govern oman no enti emra bia wo mu bia no wotwe ne inspirations e de free Ghana mamra 1992 die no sa pepe ne tie abusia me di Obrempong na kwakwa mpoma ya trasi nia ewose wuhunu efa Ayawaso East abato mpeso na so yedi kan brobro so e Ghana today so na ne ye bewura mu yie sa breidi kono ansana no edumie no bebo no ye bewura mu yie pa na ya ma wuhunu nia ewom nia etuam nia ewose wuhunu ya famodie enti nia won so be ye e de afa ho ne se wo be frɛ obi na waka kire ne se nokora sompafo na tenase election house no ye bie se obi anwuram na wo metie nsempa no Ghana betu mpon wa ya menu mienu a abusia Rich Bitmise Tony wono na Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra na YouTube ne so Sompa FM live wono no de ato so kama ya ye Sompa no na ye no mienu nyina enye mu akatua pa no ti abusia ye nyina ye som na obia ye na fam de no ma memfa wo nko wachi kakra nko te se dumienu bebo no mede wo ko wachi kakra no ma ye started from 1993 bit my so ye started from 1993 nti na ye mienu na ye adwuma no 1993 yeko na yeto abawie ye ewie ye kra na ansakra na ye wura mu aba no September 1993 na MP ya na ogire made hye wo Niwadubiase constituency woto aya no wonse do na MP no ne din ede Mary Eugenia Gan ne Gan no GHANN ena oto aya no wonse do in September 1993 October 1993 September October 1993 ena that was 6 October ena one swear Theresa Joyce Bafo one swear in as parliamentary candidate to replace Mary Eugenia Gan na mewura mu kakra e de amawo setiefo bekaya a 1993 abato na nkasa no NPP for boycotted parliamentary elections no to only contest in that was 92 elections men kana sa enti bra na Mary Eugenia Gan ono ebedi mrasebedwa akonwa no ewo New Adubiase in the name of NDC no NPP for uncontested boycotted ena woto aya no monse do 1993 September October ena wo mo ye nhyehyeye ede mame a ye frɛ no Theresa Joyce Bafo wano be wini in 93 for the NDC and was signed to akonya no so
Edema NDC for ewo New Dubiase constituency. Na etiefo beka ya bra ye akwatia by election no. Yema ye komu pa ema ye kyerɛ by elections a akoso ewo man Ghana mu. Dodo a NPP wonu mu awini, dodo a NDC awini. CPP kura fa ho abewini by election wo Ghana ha. Oh yes. CPP. Na before ye kwa Kumawu by election. And I think say a just cry ye by election bra John Kuma. Efa etwa na nanom wanse do no. Hoso so cry ye ko bi ho. Before that, ye san ba akwatia by election. Titeme de Kumawu ene ye dweso ebeka ho a. Na me de akwatia nso beka ho a. NPP win 17 by elections ewo man Ghana mu. Ena NDC ewo 15. Akwatia de na latest one ekoka NDC de one year 15. Na ye 14 15 before Kumawu and Ejoso. Enti Ejoso ni Kumawu comes back to be added to the bag of NPP. Oma benya 17. Ena akwatia beka NDC de ho ma NDC abe 15. Enti se oh share dynamics na eba by election na it is more or less NPP ekita upper hand ewo NDC so. That is by elections. Na nienti amakwasa se dey free ni wadubiase no. Ni wadubiase na ema ye call the first by election in this country under Fourth Republic. Ebra ye kokoko military rule mu ba ye na ye ba Fourth Republic mu no. The Atuaba 1992 we swearing in January 7, 1993 no. September 1993 and a certain MP ewu ye ewo ni wadubiase. Enu nti wamu call by election ma Theresa nidino ma menhwe nidino wa habiu. Because nipa na oye MP ewo ni wadubiase no na ye Mary Eugene Gunn. Ena ofri mu ema Theresa Joyce Bafo ebeji akunya no. Into the first by election that happened in the country no. NDC won. That was in 1993. Enwachi ena ye sign by ye nimu biem. Eno no na ye 1993 no was in the first parliament under the First Republic, under the Fourth Republic. Mikanesa. Everywhere ye kwa wanchi. Setie for beka ya 1995. Ye kwa wanchi. Na wanchi so NDC sign wini ye. Na no meka asem we se ebra ye fa mu ba ye from 1992 ede ba empo before year 2000 ama mampani kufo sesa abeje konya no akonya ne de free NPP NDC nsem de ama NPP no na by elections makoma ko 9 ayako na NDC awini mu 3 eno ye ni wadubiase wanchi na Tano South ni etoso 4 eye na Vrongo independent candidate e de wini ye na Vrongo sa eho na Vrongo ho no mewura ho kakra na eho no na esanso ye NDC dominated and so independent candidate a obu free mu e baaye no obeji ekoye se fomana sene ye fomana NPP na ekitawom na omo call omo primaries ema omo koto abatia the sitting MP na sitting MP famu efri mu a eko independent ebeji akonya no in 2020 sana na Vrongo de enete enti say ye ka by election pa wo man Ghana mu a wonu mu a ehya ase wini ye e wo man ni mu ni o hya ase kra no e wini ye eye Theresa Joyce Bafo in 1993 ebra na sitting MP atwa ya no e wo ensie do na
me do be wura mu wo wanchi na yakɔhwɛ wanchi nso nia esi ye ɛwɔ wanchi a sitting MP eto ayanom nsie do ɛno was in 1995 na 95 no okay ada ya kwatia by election me kyerɛ wo sɛ 95 yɛ kɔ by elections mienu ɛwɔ man Ghana mu ha na saa wanchi ɛdeɛ ya yɛ kɔɔyɛ yɛ firi hɔ ba ya na yɛ bɛsen kɔ ɔta no south hɔ no ɛnso deɛ no na wanchi no okay Hayford ɔsɛ kwadwo etiefo a etie me no ebehunu ne mekan 1995 ɛna obedi akonwa ɛwɔ ɔman yi mu saa bre no na sitting MP a na wɔte akonwa no so na wato aya no mo wonse do ɛwɔ wanchi na ɔno baaye no sɛ wɔne Mampani Rollins nyina na ne di akonwa sɛ Mampani Rollins so ɔno nso yɛ friend sɛ Mampani saa 95 hɔ no ano na ye beboaboa ye ho e de awura mu akɔ general election in 96 me pacho otime nkomo na sepa very good ena ade we see ye enti oba ye as NDC candidature definitely ena osan de be wini ye a ononyafo osai kwadwo Hayford wono 1954 ena 1995 obedi MP under NDC ena na oye NDC ni nso deda no na ade ane wono ho no ye teacher ni o obi ka that time no akọ training college awie ka say train teacher wakọ training college awie eja watcha na ade kakra ene se wo de fa mu ni nyina no to adus entertain and shase ye ne sa NDC omo college for ekuo na wo MPP ni NDC no test con 10 for no nya ne shase en wo didi mu nkakra saa na wo de ba ya wo de be di MP ewo ho na wono no wo di MP na to 1997 bra ye to ba 96 ewie ye na wo san lusu enti election dynamics no enya nwanwa se obi betimi akone obewini wo bekọ the next time no walusu anhyase ne Fourth Republic ya ye womu yi ebisiye enti mama wanchi de na yabekọta no south enso na yakọ akọhwe ho nso by election e course so in the same 1995 abusia se u follow me a ubehunu baabi a yede ye nkomo no efri ya yede eba na wahunu se ye ka ajapia wa hanti no ye ka nyina no ye besoso ho kakra na turn us out de no nso nipa wo wini ye in the name of NDC Nana Kodua Kwaten wono no wini turn us out mrase bedwa konya no in the name of NDC yakoba elections miensa between in the space of 2 years from 93 into ya to be 93 94 yanko ena 95 yasamba to by elections mienu ni nyina NDC wini ye wie ye ene ye call na vrongo ho no nso no asem wo ho na medical can say even in 95 kra no ye 3 by elections ansa na ye boy ye ho akọ 96 abato in 95 na vrongo de no so kra na 95 ena ye de kwoto ye ma independent candidate ya wono ti fa mu wo ho no wono ebebe wini ye ewo saa abato mpesua no eso na abusua se wo ka me ho a na just say yakọ by elections mako enan efri yeto aba 92 ewie ya ansa na ye ba beto 96 aba no ne yakọ by elections mako enan na vrongo de no nipa wo wini ye ne efre no John Setuni actually wo tie di ne mame ejapia wa ha obebo ni foforo John Setuli actually wo
wono na ebe wini na vrongo 1995 abatoɔ no eja akwa ba eja na bɔkɔ de mo we o boss yi no ne bachu o nkranza okay atula wo sa na mo frɛ no we no ebinum bɔ ne mra ne DKM machine okay aha oni mo de pa ne papa ne di de awala that was 1995 sa binum wɔ hɔ a sa abrekura ne yango Gen Z for no some day 2002 2005 yes almost here from Gen Z no correct just the Z generation omo ni twato so some na be say we ase no onye omo na ese no omo na twa wi ase no to Ghana bra na obese yehu ye nsa hohoro no omo na twato okay nti se de yehu ye bibia yehu ya kwankro ya beka ye ho nti ne ma hu agu ne se yehu ne hyehyɛ okay okay enti oze we no friend atula wo ne papa de John but when we ani mampani no correct okay so uni say mo fan so de John mo fa Trump ono so de John yeah so on the adi mampani ono the 45th and the 47th president of America nkransa ya content so de John odi mampani yeah ono so wabedi 2012 yeah 2012 no odi nimpre o a record breaker 2012 odi nimpre no and 2024 yeah wasan bedi no correct so enu kwa no odi mampani mi ebi nsi da ho Ghana abakosi wadi assembly man pay okay na meti sa tese bi yesi odi DC nyina pay wadi class captain pay abedi class your school prefect chese position e wo wi ase de ni nyina aje so United Nations so ko EU so ko we free obeko United Nations general secretary ho nso kura o mu invite no ya na bra no wo fie kura no na se wo mu ya ade wo ba bia na UN na invite ne so wonko gina wo manan mu anti enye nwanwa se otimi kana dwene wo yes okay enye nwanwa o se badwa fie enkomodie no se wo ye mono wo mu a ya wanu ntimi nnurubunu mu saa eno ne asem no wo kasa kura ne nam akire ho a ko ba bia ai se ko to da ho abobu na mo ye wo ba ma won sa so e be ka kire na bo member yes ama obia ye din tie wo asem no na chese wasem nso ya na ebokotodwem no kasem enti na no obo so se okọ UN General Assembly sa haw no a abibifu afam no wo bebo ho pa manatete na nsuro ja no eno kasem pa se na yire yo hema okay yeah ona ye nkransa mai Sompa hema na Sompa hene ye yure kodwajeku nice one mo enti aja under first parliament ewo fourth republic mu ye call by elections 4 no NDC for mu 3 independent candidate FR1 okay obi amabio ena ye wura mu the second parliament under the fourth republic no eno ye to aba 92 96 and ye swearing in no 97 97 yanya by election 98 yanya by election 99 ye call Lambusie na Lambusie woni ye call ye no by election ye to no May 26 1999 okay afi na Gen Z fo ne maamenom ni bi wo kora na ye wo na ye call ye no eno so Alice Tanibun wono na edi nkonim na ni nkonim die no in fact na assign ye another record for the NDC NDC na is a NDC a winning by elections mako 9 independent candidate ba kwa from aba MPP nwini ba kokora enso sabre na MPP wo ho na MPP eko elections num but no mu wini bi enum na Ablekuma Central the same 1999 now on somebody ka say yanko 97 no yanko bi 98 yanko bi the people ka say by election no yanko 97 yanko by election yanko 98 yanko 99 and ye call ye Lambusi
ɛwɔ lambusie ɛna yɛsan ba ablekuma central ɛno nso yɛ 99 krona okay ɛno na ɛde the first ever win ebre MPP na bra womunya saa 99 by election no pani bɛhwɛ say asa on to namda no wakoto brebo o se yɛ man mfa kuma entwitwa no wonche ɛwɔ head pan mu na interestingly unim nipa obewi ni saa seat no ma ana bɔ kwame na battles okay ne ba ene sela battles obedi ablekuma no yes in 2020 ntine efi asa konwa no ofie enum na womote ablekuma north e di free nti womote ablekuma north e free ablekuma central ba bia na ewurabna oben yemra so bedwani womote free ablekuma central mu no kwam na battles sign to us yeah e wa ablekuma north ono twene ho ba ablekuma north e ba north ene wasan bedi nkunim yeah e to aso saa bre no na mampani kufu abetena konya so no correct enti in 1996 Honorable Kwame Nabattles eba bewura mu beje akonwa no ede ma NPP bra mo ko by election eno maintain no in 2000 ede ma wom enti yewie na se yeka in fact yeka Kwame Nabattles asema eja yenko yeah sanse eno de o whole history whole history ewo as far as abatuo yeah etie ewo ablekuma ne ne mpotemu eja ye free 1999 ye to abawie ye na je say in the ni nyina ye by election ho by election ye say by election mu ni yegina enti by election nko a ye wie ewo lambusie ya ye call ablekuma central no na no ye second parliament na ye dia kugu ewo fourth republic ewo fourth republic enti ye ra third parliament under the fourth republic and they are from 2001 to 2004 na yeko enum kura mpo no 2002 setiefo beka ya yeko kumawu enti kumawu by election mo kumawu no nya na anu ayeko yi na ye the first by election na yakọ kumawu yeah esipen na yeko kumawu no naturally NDC seat NPP sorry NPP enti by election I call no in 2002 no eno na ona boba so a obeka na boba so yeah woto ofiri mu no 2002 womo ko wini NPP for sign maintain womo seat no in 2002 ema ekoye another ayima wompa ye firo ne ko bimbila sese hwan na ye bimbila MP eno na ye Dominic Niti wu na no oda so Dominic Niti wu de on gusu ho former defense minister so na ye bimbila MP enti bimbila womo wini by election NPP wini by election wo bimbila in 2002 okay in 2002 ye ko by elections mienu under the third parliament in fourth republic no ye ko mienu ye wie ye free bimbila na 2003 and ye call wenchi Wulensi yeah Wulensi by election e honso e ko gina mu pa but still NPP wini afi I need to Dominic need to aha and ye bimbila yeah very well enti ye call Wulensi in 2003 no NPP sign ko wini ye enti afi ye jagade ebra na ye free na first republic first parliament eba 4 by elections I call na NDC win 3 yeah NPP win bi Emma independent candidate free maba second parliament eno be ye chempe lambusie NDC yeah okay eno na 2002 ye call by elections mienu kumawu bimbila yeah NPP 5 no correct now is NPP abenya 3 seats yeah. as far as by elections are concerned okay. because 99 2002 yeah the Ablekuma Central Bimbila and Wulensi and NPP NDC abenya 4 sabre na o munya naiba good and NPP abenya 4 no ye niwa dubi ase wenchi Tano South and Lambusie okay and independent candidate na Vrongo ono de oginam since na Vrongo ebedi
O papa you say friends John ne bawo wen Achulawo wo be di MP in Ewa Navrongo no. Yeah. Independent candidate bia ntimi winning by election biem Ewa Ghana since 92. No independent candidate apart from Achulawo will be winning biem. Okay. Well, no ni party bia. Okay. It has been MPP NDC. And he say we be independent kura no free MPP. Good. And as we free NDC. Fantastic. Okay. Nemum de oyi nanim ba kwantan kura no wonyina obi internet no. Achulawo. Okay. Eja ye free Willency 2003 no. Ye call Navrongo back 10 by elections. NDC enyemu 4. MPP enyemu 5. Okay. And independent candidate. Wa overlap. Good. From Navrongo Central and ye twa mu konfinfi mantamu. Central region. Gomwa East. Yeah. The same 2003. MPP sign winning. And so millennium no. Fantastic. MPP sign winning. And ye tefo mo sign call Upper Dentra. Say ye nya Upper Dentra East. Enti sabre no so aye kan na ye MPP ne te ko so. Hona mpesa me kira de bi wa ha no. Ebra na mampanin dada nyame fa ne kransie. Efoma auto. John Rollins eti akonya so no. Yeah. NDC and Lucy by election as except Navrongo. Okay. Near NPP ye active nyina no NDC winning except 1999. Ene Navrongo 95. No wo mo bobo aba wo me mu. Very good. Ama wo mu nhire no pono abie. Abie ama wo. Okay. Upper Dentra 2004. Na ye be boy ho abetu 2004 abato no. But baby adini see ye no. Now it was set yeto because it's in early years of the early days of 2004. Abatu afinum ne si intem. And when tina so munya MP kosi say ye de be kwa kwato aba. Yeah. And also we call by election MPP we ni. Enti 13 by elections na yakọ no. Na MPP kitamu 4 NDC kitamu 4 still maintain ne 4 na ekura no MPP abefa ho abenya 8 NDC na start you ba na fi ogiamu 4 na independent na beka ho na 8 aka no ni nyina kodi MPP fo nsem sanse sabre na wo ma me na ti awade ase enu achi yewura ye 4th parliament that was 2005 to 2008 yeah 2005 no bra ye swearing in ni wie ye anche and ye call asonse by election ampaninku for second time no ye call asonse by election and on ye call ya muntaka for mu ba NDC yeah ebeje ye no correct naturally asonse NDC seat afi wo hu ba bi ade ni free ba the same 2005 ye call dodio yes and also NDC a seat or originally yeah in NDC assignment in our by election. In Tiafe NDC abenya 6 out of 15. MPP gusu kitemu 8. And an independent candidate bako. Yan for independent ne dianto na yan both MPP and NDC. Okay. You call Offensive South 2006. Yes. Sabre ne ato 2004 abato na wie mfie mienu so. And na Offensive South you call by election. Yeah. Offensive South no na MPP dia o maintain ye eja wati ase na ye call Tamale Central yeah so na NDC seat so 2006 krona NDC sign maintain ye ye wie ye call for mena 2007 bra ye sesa isika no ni ye san dey call by election yeah ye sesa sika no afri baby na esiama we in 2007 no NPP sign we need seat no for mena ye free wo 2007 near ba odiem nkranza no correct nkranza north yeah so NPP je sign tena so na ye free ho 2009 yeah that time near the 6th parliament the 5th parliament from 2009 to 2012 oh 4th republic oh 4th republic yeah mu sabre no na nipa oyem
mampani eya asomdewura John Evans Fifi Atamils nyame fa ne krensi sare ne kwaja na ye ko Chirepone okay the famous Chirepone by election in 2009 Chirepone na se me ka Chirepone asem a Chirepone ho no asem sia na dada no a ene so tene out mame Chirepone ho no etiefo be ka ye ho na etuo toto ye ma ensem wesi ho no na nya nsem kuma ai o de hyase free ho etu atoto ye awo Chirepone service to God and country there be o de you there you there Emma make emre bi sa bre no ano yenya minister bi be ka kire yen se koye report to say obi atutuo e de abone ka mu enso won koye forensic audit no na etuo no tu free ka no mum na kwa abontene wo mo koye forensic audit no na etuo no aboba no emfiri ka no emfiri abontene na ko ka no mu na emum na free ka no mum na kwa abontene na akwaya awre hosempa eno no MPP for ye say intimidations akoso e wo Chirepone eja Chirepone na yehu say by election di mpuntuo ba Chirepone by election yes eno na ma yehu say edru by elections a wo a wakwan nye ye yema wo wo a uni aspiti ye begina so asi aspiti ama wo Chirepone na ma yehu development ye so car light na ye de gu ko tare wala ye so floodlight siso na ye gu ko tire no 3 months na expiry date account Celeste enti ye ntem so ye de je ade enti ono so wie na adwuma ntem so enti ndc we ni Chirepone by election okay anso ho a ye ko girapa eja girapa no so mpuntuo ko so girapa amanfo che nioma manfo hunu mpuntuo manfo ye kwan ndc we ni seat no ewo girapa nti eno nso sika wuram koye mpuntuo nti nyenne ya diske wuram adabi asipen ye fiwa na ba mikrom eno na manfo kire bibi kitua bi watua no na kwabrane kita brantan onfa nkonu abe eno na kwabrane kita tuo 16 rounds pump action ni bi na ye tugu wiem enu mu na former road minister Kwesi Amoakwanta wo fa mo be DMP sabre no ye to aba 2008 wie ye nipa wo wini ye ewo etiwa sabre no na ye nche mu etiwa east and west okay na ebom sabre no na ya kwate etiwa no de free east achem na ahinkro ne ye chebi east achem no eja ne mu so pa enum na ebu akwa na offense out wo enum na fante akwa na offense out wo no correct enum kro ye ina etiwa east and west ye ti free ye enti east achem no de na mu so pa headquarters ne ye chebi na Kwesi 2008 na ye akwesi ankoma enti ankoma na wini 2008 na obeji 2 minutes free Dr. Obrempong onu from oni kufuo na baaye no correct 2000 in fact from 2004 ye ti etiwa ofa mu wini ye 2008 ena ankoma ebeji free ne nsam ena ankoma etoa ya no monsia do 2010 wantimi antwa wie dabi ho de mi ha mi krom ntinu minim ho okay pa enti ahenkro no etiwa na ahenkro no sabre no eye kwaben udu anyina mu a mensku ho no a na wasi no afatasi o kwaben na ho nkro no ofa kwaben ho infa ofri osino aye fante akwa south eti eba ubedu ankase eho galamsi ase kro no yeah nti se ho ya mamfo ankase ai
how the Miami area nti me ka me minim ni America pa nipa tu afiri ba bia nipa te ho but corona nka se mo beton kontomire wanyinam kalam senti ankase enyinam in fact ankase asaman na achim mampon mo tamfoye ho na achim mampon mo se aso na wawura nyinam adaso ase ka ho mesi kuroma adaso ase se kire enyiresi edi wura mu akosi babome abekwa ase kwayem eni nkrotu ahodo bebre babome number 1 babome number 2 edi wura mu a timititi famu a na de akosi abomosu abomosu na akosi ankomafiri abomosu na akosi ankomafiri eno odi bedi atiwa MP ena 2010 ne ho dodo ne kakra eno to aya no monsie do sabre no na odemnyamfo atachum wana na ADC NDC ena net yakonya so in fact atachum ye ne obeye bia se nkobe wi ne so amfo eno na akwasi amakwata fra mu di bedi MP in 2010 na tiwa de obia nim ne yesi watiwa eno nti se obi peso kire obi bi so ya ma kire obi kitu eno na bi before se ya kire obi kitu bi watiwa because no mo take inspiration from the watiwa because no mo take inspiration from the yesi kire pone ene gira pa se ye ko wo mo ko kire pone no nti wo mo ko se ye ko kire pone no mo ye ko kire wo mo pone ye e gira pa ye nkura anase ye twetwa mu ye gerrymandering no ye demarcation no ma ye tete fanti akwa north and south a fanti akwa north ne south ne be free mu ba ye nya abu akwa north and south but on be kire bibi watiwa because etiwa de omo de ma eja etiwa ho no menka we kakra na menka we kakra na atuturasam kakra watiwa na atuturasam kakra watiwa titru pa ne minkokuro mu nkoto ade edwakase no nso wanyinam town health insurance wanyinam town clinic wanyinam esom wo no wonso wanyinam town enti se obi kura mpo be free ho ye wie 2010 election a kwasi amakwata former road minister wo fa mu ebedi nkunim no good 2013 sabre no na ye free fifth parliament no ewura mu ewo seat parliament it's na fourth republic yeah no one egusu ayeso mu yako akachi south enkroma ba ye friend samia ya ban kroma en wo de famu ba na piao wo de be fa seat no efri ho no o kai talent by elections eja ni a o kai kakra no boyimu talent set talent no nso BBC because oyosi mo ema wansa no nso si esiye ewie ni de boboy ho bewura 2016 abatu no mo but the same 2015 ye kwa Manfi West meba ho eno ye 2016 yes na osha 2013 by elections miensa ni nyina emu mienu NDC 5 emu ba kokumbungu ena CPP be 5 Talensi Manfi West ni nyina eko NDC ena ebu akwa north eho na JB Dankwadu ya memfa ne clearance yi abantie ya oda ho sexy don okoku MP ewo MP fie wo hyashi haya allegedly se wono ni koku no ma ekoya awreho se ma eno sa by election no se no esi ansa na apia de yisi ewo sunyana besim ai but yenya hu ne puma no say akuntu hwane ya nchi ana na akuntu obeba ne nchi okọ ne nchi in 2016 ena okowi ni ye by election ewa abetifi overwhelmingly and we din kunim ena ye di ra 7th parliament ya mampani Akufo-Addo ebeje akonwa no na 7th parliament no in 2019 eja obekai 2019 a yeko Ayawaso West Wogon okay ni esisi ye wa Ayawaso West ne kakra se Ayawaso West ho no
o de ma memfa yewra Don Jumulo ma menchia no na memma na mo se eno ho nso eden hye ne na ho nso na Ayawaso de eno nso no na eno nso twa atiwamfoni ni bi ameno a obedi akona education deputy education minister Gift Chumampof na meka sisi we doctor Gift Chumampof GTech for nim no wo munim no enti Ayawaso Ayawaso nkomo kakra ye wi ana ya tete afam kokumawu ne ye de isi wo by election num ye pese unya inspiration fi by election say sisi yes na fe de abawura mu e de ye focus na ko hye Ayawaso East ho na o de eho emfuni abesin koni nyina no dia wom na watwa na fe wahu ba bia we de no o say de no prediction ni nyina echi no ya na ye twa mfuni ne to ho a akwai se watwen sere mienu sen ho se nya bobo achi o se we yesidi wo ha ye nemu sasa na fa na ka so ya he ya che se atwa kire clear se we nso ye se ya nemu me eba say ye provisional de aka ne se wo mo ade beto so se de wo mo boss no saa na akwakwa wi eno kwasempa enti Ayawaso ho no na eno nso edidi mu ama oba kunani Lydia Sayiram wono ebedi emu nkunim bra sono ma no bo aboso eta na chi ma odi se nkunim no yeah enti Ayawaso West no ehọ na anabo Obrempong sa abre no na oye National Security Minister. In fact, Minister of State in charge of National Security. No, na one boys be National Security boys need be call Ayawaso a. No mo sheshe ka. No ma sheshe mo ho. Ase katani mu nin kan no. Ma Sam Jata George. Yeah. Ni ma ni nya Jata no. Jimu pa no. Yes o dodge bullets. Yeah. And we allegedly so dodgy and we intimi establishes our fact no nimo me ye atesem ni aseresem a e wo hu no correct no one can say you want to kill somebody in his own house ma ye nya etu aboba shells ni bi na gugu ho a yes tim say etu de no ma to bi pa eno na namu a mrase bedwam then minority almost Lydia Alhassan Sayiram ina one crowd the frame be deputy minority in fact majority leader yes sabre no more majority one more church or bloody widow from Ayawaso West yes fat moja kakra de bi hwegu from moja na nya kakra moja hwegu from binom na ho se otimi se aboba ne bia kan yetene ni nyina ye moja ma koya awre hosempa that was in 2019 yes and na e de frame e bai na ye no so ye boa ye ho akwa abato a 2020 abato 2020 de and na 2020 no odisan wi ni ye e de to aso bai yeah eja baka ya 2023 ye ko kumawu ai kumawu by election na kumawu by election no kumawu no so somebody can say originally MPP dia ena Ayawaso de na ye ka no na NPP na teso chiramanten agyako ena na teso yeah ena ne doyere Lydia say na muhia no kwan mu ekoje ena tempestuously de na yere besi na 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 yere ne eprosi ni mamenchia honorable ne din na mi refika kra ba mamenchia no na yakwa kumawu no honorable NS ya wanim over 70% yeah win and onyaye okay e wo kumawu no correct in fact kumawu nso yehunu niema do yehunu basabasa ye na nso yehu development okay eno na ombeka kire ye se eye national duty development ne ya de a e wo se koso national cake no a na ye cheche na e ho no aduru ho enti yemfo de ma won na honorable NS ya wanim enso ebe fra mu wi ni ye na awawo sem ba ko ano de besinne wo bomu a etwega na fo aso pa edweso by election lawyer John Kuma me fa ne currency sa by election in fact na still awawo e wo ho pa na mso ma ai kwajebu atin ebedi abato no mu ano so wodi NPP mu din a
and a ban said just so dear. No cre hon so dear na sono dear. Sono na dear. Emma, could you watch me fire? Yeah. Be paying. Won't bet me a firm or be room in other form of buy. A lawyer ne. Aye. And no more cheap. And now you're the firm 2025. After your call election 2024, we 2025. NST will come in so. Yes. We jam to her. Oh, our home. And now quetia. A jaquetia, then them no yana ne wofia. Quetia by election. Bomuka at the par elko ya sabrenuna. We try a date. Or call ya. We say, decide. Aye. We try, sir. Aye. Only appoint Chiku. And Jeremiah, wonderful. Jerry. Yeah, my yenchia 5 p.m. 5 p.m. And now 442. Now no 5 p.m. frame me free aquatia. Or since say 442. Send you or Chisum Pano aquatiano. Okay. As what in crying. As what in crying. What's in a clay? In fact, a cray. Ah, it would die into one connect now for France in some fashion. Inti, see, I'm an old cassay. Edem. Uko Piemo, what's my pub? Ewa quetia. Yeah. One more beemu, ewa, and yes, no cray. Inti, Nini Muno, Ayawaso, Abatuano, and a Yegusua, ye tuono. Inti, Nina no, Ayawaso East enti abatono hon koma ne ye bobobo amowe huno no one say Sompa no say ye ko otimantamu teacher Johnson watch the live for decoder no so say akwatia de ya make say ye clear no decoder no so asem na make no clear enti 5 p.m. Canal 442 biemu watch my pab no be connect TV no si ho doyi no connect am speakers no correct na wo mo biem akwati aman enti wo decoder no wo bi Sompa no enuri ha kan ho ko decoder no so na fa kwoto na afoforo nya bi se de pontwa ye wo wanchi traditional council no opposite wona no ya DJ Kingston so aye ne saa wo Droman Kese in fact Droman Sompa wala wa biem no na wo mo aka so wo Pantan Village ni ha no wo mo do mo de 106.5 no one kan and one more fa one more can you name me with the code and so ho asem na mo for bi mo clear na ye bo mabaso no very well enti eja ye ba akwati na phone no so betimi de akọ Facebook ho rich Bitmise de nam so enti Sompa 106.5 FM Accra and YouTube bi a wo data nkwada benya bi YouTube ni so Sompa FM live se ni nyina akra bi a wo mpe na uko Play Store download the app no Sompa de no Sompa online o download dia hey video na pa be live audio na pa beti and live na bibia ye fine eja akwatia ehọ na Bernard Bedu wode frame we ni ye 4 NDC akwatia no sabre no nka no ye MPP dia atiefo hwe no nso very well say ye chim free wo monsam na ebedi NDC nsam sabre no na ho anete so sabre na NS yakumi okay ena na wo so a what why ya no nse do ntie de call by election nti sabre no free majority na o wa switch to minority aja ohun ya mi de kan abato na kwa se o ma me wa awade na se de a unya bidi nti edu ba bi a kuroma na hwe de wote aware ase se mpo nkanya ho na wo mo kan kwa na mse ma me te aware ase nti no wo mo kan ko mo yemfa we ntum se enano a na ye wo ye call central region Asin North. Yeah. Ho na nye by election. Jachi question ho. Na nye by election. Na ye rerun. Okay. Ana jachi question san we ni ye no. Enti na yam fe no anka by elections certified by elections ye wo. Se eno no court nsensem no a wo mo yeso wo mutu na konwa ne ye nsan to no foforo no. Ene se wo mubutu ye duru ne to no na na ho nso asan nti wotimi san ba biu na obefa na ade manfo busa me hasa na wonka asend off de ne jachi question very well na akwatia deputy foreign affairs minister ai okuja to deputy no yeah akwatia no na akoye o hwe NPP ni no a wogina ye no a wono waye minor usua dabi afi no wabam wotu amramdwuma minor wo ya amramdwuma enti wone boys no
ne obeka se yebeka se wo mo obo wo mo pa ne wo mo eye adwuma tua wo mo ka wo tua mo ka wo ye godu ho adwuma enti basika pa de a wo mo se na wo kitabi pa ena esanse wo no te constituency ho no a na one boys na relate wo ho a amabakaw no wo mu di bankun no wo mo te hu no wo mu di no minim se we di e fala e be fa ama no ena lawyer Bernard Bedu ya obe wini ye no wono nso na constituency secretary di ma NDC parliamentary candidate no a woni NSD akumiko ye no wabo no court a court no san ebo asem no tugu ye no wono mpuda na ye lawyer ni a wogina masa parliamentary candidate no correct ona na odi ma no nti asem no secret ni nyina eguni ho eguni boso because ni ewomu nyina lawyer na abeka kire no no correct nti omo hwe ade ni di omo call primaries no say ade be megina bi eno call primaries eno oba head obedi nkuni fact owini highly ena wode call nti akwatia nso ekokodi NDC nsem naturally na akwatia NDC dia because of Baba Jama ene wogina Ayawaso East won hu nti a by election yakofa firi akire no because ewo coronations no correct e relate na Baba Jama ete so wa akwatia until 2016 ama say ba born hwe ho na Baba Jama na te so wa akwatia nti ama say ba born hwe ho na ofiri ho na ja so sa ne kukuru ne nkaka ene obetena Ayawaso East ni ma ho no a na obetena ho ene odi ne dwuma ene Ghana ya mamra no so no se eja wafiri ayi nkranza ne tachima mfefre mu ho a odi abepie mu wo enkran hai se dom kwa benya constituency a wotemu yi udi mfie mienu ewa ha utimi gina for elections ewo mfimfin ha of which I say menya afia ne sa afene de wa no wanya yi nti aka afi ba akope ede kro ne nyina timi gina election bia ope ewo brono so ha okay emo mbeto ama wo no correct na uja matana ha uja very good anya hwe wetina ha at least 2 years Ghana mamra no makwan eno na adi mu a ye de akopie wo Ayawaso East okay nti nkebe bi say na ne akwatia de nti no wo san ba Ayawaso very well nti na me de secret we abese ho no bia na obi nim sa mamra we na eno na Ayawaso East abato no NPP enwini Ayawaso East election da parliamentary candidate no candidacy no NPP winning seat in da it has never been won by NPP. Ghana abato abakosemu since 92. Okay. NPP winning Ayawaso East da. Enti se ene ombe making news ana. Nyame adom no mu winning a ye major headline. Okay. Ni di kan kura. Na sane Ghana today so eja ye bobo so we mfa tie fomfamu tew. Me born NPP ni ndisi nkwa. 2000 measures in fact I say free 96 no NDC e winning with a percentage of 53.12%. Now representing 45,605 votes. And now NDC NPP e winning e ba ye beto so mienu with 18.49%. Mami ko say NPP seat and I say win percentage o munya ye no. Eye 25.44%. And now it represented 21,841. 2000 ebe drew 43.93% in 2000. With percent votes no NDC the no nya 44.77 no 29,579. And now NPP enya 29,026. Okay. That was in 2000. 2004 elections. 2000 no so na osono ba konya so. No aba konya so. Okay. So 2000 no and dey osono ba millennium. In the general elections sa bre no aye to 2000 aba no na NDC na te akonya so. Yeah. MPP by 2001. We need 2004 elections. And they by 2001. Into 2004. Or in 2000 no about 2001. Very good. Into 2004 a cycle general election na MPP na te akonya so. Okay. And NDC
enya 56.15%. Ayawaso East wa. NPP ebenya 39.19%. Still NDC na winning. Still NDC winning. E wom se na ma 19% near 34,453. That's almost one about 2008 Ayawaso East general elections. Yeah. Na NPP and a tia kunyaso about 2008. Yes. NDC enya 57.16%. So abenya 57.16. Wakona nim. Nti wageni 1.01 aka ho. But what I say? Ena NPP wamunya 33.31%. Yeah. Wamusho tiye. Because 2004 omunya 39.19%. Into wamu vote no was 26,020 in 2008. Inim yentia. Sisa candidate. Yeah. Eka hon. 2012 na NDC abetena kunya so. Na mampani Mahama na president. Ye general election 2012 no. Ehona na mampani a watwa ya no mo nse do sisi e. Ehona no fa mu bae. Yes. In 2012. Onya 65.44%. Inti wabe peja ba no kwa nanim. Fere ni kweja. Ai. Ai na represent 26,647. Eja hadi o. Ye ka MPP ni NDC dia na kura bomu a enu 45,000. MPP nya 13,887. Representing 34.1%. Yeah. In 2012. Into team say turn out na ho no eswinge. And then nasa him and nyina fa akon. good. And then nasa kwa by election. Ti nano dia hwa. Wo menya be 20% na 30% turn out pe. Ko we into say general election. General election kra no over 100 and something thousand. Na anya nipa be say 50,000 pe be to aba. Eja 2016. Yeah. Na NDC na ti akonya so. Sabre na NDC win elusu general election to Mampani Akufo-Addo sabre no. NDC Ayawaso East ho no 61.1%. Fa compare 2012 na ye 65.44%. Ne so asante percentage. Representing 23,407. In 2012 onya 26,647 and at 2016 wabenya 23,407. Tene so ate. Yeah. And NPP's HSSR candidate Ede Peter Mreku entry. And a wabenya 36.08%. And the percentage you know the vote margin here 13,599. Or non so crano ne so teye. Ewo vote no but we appreciate it in percentage. Percentage no 2012 no na ye 34.10%. Ena na ne elect we no eye 6%. Ne sote as compared to 2016. 2016 onya 62.1. Ena hawa benya 61.18. Swati. Good. Ena NPP in 2020 38.82%. Yeah. What they compare 2016 DNA 2016 DNA wakona nim 2016 onya 36.08%. Okay. Dianya hwe no wafro be 2% aka. Nti consistency no almost repeat na eye adwuma. Ewa ha. Wow. But in 2024 MPP SSR candidate. Okay. Ede kofa Zach Rahman. And NDC say maintaining omo candidate from 2012 2016 eyema the previous election na 61.18. Ebia sa beka ho. Page muko 70.85%. Nti omo nso MPP sesan no. MPP sesan no what free 38.82%. About 29.15%. Ah, 30 kura wanuru. Ne so te 9.67%. And the kokan NDC dia na ho. Nti NDC for one more to my NDC in 2016 in fact in 2020 no one more akotoma no ba one more etoma NPP no emu 9 good emu 9.67% efri mu kokotoma NDC ni no. Wow. Consistency. Enti going into
2026 by election. Yeah. So share dynamics a war Ayawaso East. It is a wako primaries war. Ya kwayese menkana sa. Ya kwayese wako primaries ewa etiwa. As MPP ni. Okay. Now we win primaries. Automatically you can call yourself an MP. Wanye adwuma kra. Ombeto ama. Nti Ayawaso East. Yeah, no. Eye chiniye japade. Se wo mo de chiniye no esi obo so kra na wo mo kwa. Wo mo kwa akoto ato chiniye no ho. Mo. Ibetimi ayibo na to nchen. Ni at o ma to ama chiniye no. Kra. So what you say? Na no ye kwa okumawu by elections mienu ayako ni nyina MPP wi ni. No kra. MPP seat. Esan se wo mo de ya. Wo mo de ya. No nti wo se wada wo nkwa campaign kra no a wo mbeto. Nanso eja na no ne ye Ghana ha Biribia timisi ena hohoi kokudobu na danfui John Peter Mawu yes wo fa mu bedi MP for the first time no correct for the NPP e wo hohoi no bi ani na tema mpaka dan railway no na ne nsa no ba ko no enti aje se binumu ye se wo mu ma complacency esi wo mutrimu a oh ya fa wie ya wie ho oh ya we ne wie oh minim strategy e di we di e de ko elections na won sesi no be di wasi form because Jean-Pierre Mawu se ne ya na Kwakudabu etai frɛ no no on the friend Jean-Pierre Mawu but ne di ne ye John Peter Mawu ni ahoho United ye ne dia no wono na wo medi ye na hohoi city na enkodi MPP nsem da but for the first time wetimi wini ye ebedi MP eno sande be lusu bi in 2024 eja watimase enti e kire se ebinum wahunu se ahade ne ehia ne se obewini primaries yeah nti wutimi wini primaries na eno nti na ebinum di om last go so e wo primaries no mu no nti se enya duru sa no na tumi no o ma me kura na ese oton no na akokɔgye tumi na obeton na akɔgye tumi na akɔgye na maame nti aja Ayawaso East nti na ebi di TV ebi di moto bidi kosia beto bi nso di kosua ne mako no so kura me se no ne ano hyehye ne bi papo to no ne yemfa nto osintwim utwie no nkwa bebre na ama je na kum na de nchen awo pre no wotwa je ne bi asan gu nchen na abɔ ne sampesie no kosua mpesie wow ene kosua mpesie no correct enti ene abato na ekoso Ayawaso East ho no ya maw inspiration no ene ya maw dynamics no in total no wa keka bom wo fie ya nkeka bom wa keka bom wa keka bom ane obenya no yeah because nkeka bom mu adwuma ne de say yi si adwuma mo obeye ni nyina collation time no pel na so wo nso keka de bom na fi si gina ye no eto ho a won say me keka bom no ene na ye pe me ka bom na ye say na won so ahu de bia nti odi hye bi nso to aba wo ho a sabre aka simano enwotwe na duminu abo ye pai mu ano no nonum ya wie nti frɛ no na busa sɛ wakɔ akoto wonto ya wonka no ho nkoto ente saa wanto obi beto obi to no nso bia na anye de apɛ na wakɔ akɔyi di ɔno pɛ de ahyɛ wo nsa nti woto aba wo Ayawaso Easter wenye general election by election na by election no ya ye pass by nyina ye ka che so wonto ya akoto mu ye die enti anu wahye no nso pa ye die enti o se de be na Ayawaso East se efiri se mumra hye bedwani edane toy bedwafie ho ye ka na ye primpuntu obi e prima ne de enti eden se obe ka ne de wi aka se ma menka Ayawaso East de enwi ansa na makoka me de esan se brekum East MP ona busi mo ampa ben kyereme eda onka brekum de enwi no abeka Ayawaso East de ye beka se East wom de sa na sunwane East de
Yewra Sadiq won kan nwie ya even though east wom and so won meka Ayawaso east and ya wa o ma me Abram say Asare wala ano so atiwa east wonwie atiwa east a won meka Ayawaso east de and akwa east wonderful ehwa na bran champion wo no ha wono so won ka ho de nwie ya won meka Ayawaso east de nti Ayawaso east wo a oto aba wo ho wo adwumam na wotie mi a ka ho tumirika koto aba enkaji ai wo de sere time ketwa bi o break time na nka wo de bekọ akotena se adidie no fa koto bra Ayawaso east ne mpotamu empuntu nti koto na nkoyi ma nkoyi nti nyunojo na ye bobo na monso manya mo empia obekọ akodi amamwa praise the lord abasa bonsa asafo manager so hallelujah akoba ne say no sanya Sompa so a he na abete no eja we election house mo abatu ofie no ai eno ne yebie pon no ne bie wono deja adwen na wo de bekọ akoto aba no wo fa firifie nti fa ne fie ha wakwa akoto awie mu ya na ebeba no nso no ebeba fie nti eno nso wo de woto wie anha ho ntena ho bra fie betena fie na betie Sompa eja si ho ne bie ma me aba no ansa na abekọ akoto no se wo firifie na ekọ no kwasem nti wo be fa adwene firifie no kwasem na de akọ akoto aba wo ko adwuma kra na be fira adwuma wo firifie na akọ adwuma no nti fa fie adwen pa na fie nyansa no afa kokọ ye se adwuma no eno achi no wo wie a bra fie betie Sompa no na emuaye no wo de beba fie sansa aboa no wo wusoro kra ne takraba fam efom ne fie no sa ana ahwene no so ete wo mpanimu aya na ebi nyira ana ete wo mpanimfo animu kra so so nyira na ho na ebekoto asesa di ba bia ebeti ato no ho na ebeda akopom se ne wura beta eya menkoka se ba bia bebeto bia ye mpoyem dabi jai sa asem ne ka eto na se ba bia nka ebeso no ko bepo na tifia obeda akopom enso ebetene abegu ne to obeda kra no akopom untime mpo enti enko tietie wono mu a yeguso hwe se yi na bonse wodimirika no akwa asem bi na akwa fa asem kra de abro enti bonse obi akotie baabi na wo ba be yi ano ha aha sa de no jai tie ha aha na pin kra to fom a ba ye yakosha ase afri 93 by elections akoso nyina yakosha ase afri ho abobo so kama abobo nyina so ye wie ye baabi enne ehoye the center of discussion try honso mfoni no free from 93 brabo asase adibesi ne wala ye beto ye gusu anya se ye beto mpo ekura de gusu aye to sesei akasi mennan na dumienu aboyi na kire se anya hwe kura no ye betimi akase nipa no kakra akọ wono mu akoto bi kama nti ye gusu hwe na ya ma ne bofo na wo ho no jeri ne Honorable Oponchecheku MP for Sompa wonderful na yebekọ mo ho nso na ye ne o makwa akodi nkomo eba ne sei no political pundit no emu fa inspiration afi ni ayekan nyina yes no cre na omo tena se omo timi adai se ti ne ye di edi nkomo ena on say na anu aye ya kwati by elections ye ma rundown ni nyina we da ha eto ha petimi wie to ha ekoto ha timi wie to ha ye ne san kakra saa no ewi ase no na wono mu a wo mo so am ye pool no no mo take inspiration from Sompa ya no cre posters no fana for inspiration from Sompa sa pepe and wo mo de no predict Ayawaso east into de hwe yen predict